Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Qadamjay жаңылыктар YouTube kanalının katılışçıları. Amansızdarбы? Minekey жаңы жыл жақындап қалды. Мен азырғы көрсөтүүбүздү Qadamjay районуна караштуу Исхак болоткан айыл өкмөтүнүн Баяман Баатыр базарында көрсөтүп алып барып аткан учурум. Себеби бул жерде өтө бир жакшы иш-чара болуп аткан экен. Мына мен артында көрүп турган жаңы курулуш ачылуу аземи болуп атыптыр. Бул жерде ушул ачылуу аземини Баяман Баатыр базарынын жетекчилиги, администрациясы уюштурган экен. Ачылыш аземиге кошо эле бул Баяман Баатыр базарынын өтө жакшы бир саамалыктары, өтө бир жакшы оозго алгылыктуу иштери бар. Ошолордун бири ар кандай даталуу күндөрдө жаңы жыл болобу, бир майрамдар болобу, анан сырткары эле бул Баяман Баатыр базарынын администрациясы Суйта эжебиз баш болуп, Өмүрбек, Өмүрзактар ошолор аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылоо, ата-энесиз, жарым жетим калган балдарды колдоп кубаттоо жана мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга жардам, көмөк көрсөтүү иш-чараларын жолго коюшкан. Бүгүн дагы ошондой иш-чара болуп аткан учур экен. Мен ичиге кирип, сиздерге ошол болуп аткан иш-чара менен тааныштырайын. Yıllar süredir düşüp bitkin bolsanızlar, kayırdan жалпыңыздарды сыйлы орындықтарға шақыралып, сүйіндігінде жана айқында айдалдыңыздарға ысып тамақтар татылуда, тамақтың ысығында еші алыңыздардағы бір жол тамағыңыздардан болсын. Sizler sığınaran Nurlat'ta kullanıştağız. Allah Teala'ga çeksiz şükürler olsun, çeksiz maktalar olsun. Denizolukta bakımlar, Allah Teala'm yayılmışı, vardığımızlarına şifa versin, cenginden versin. Biz şu ayağımızda uyuşturup, düşünçalık sizlerine en negizlisi şu naristelerinde karavattan, bu da atalardı.
Sizlerge ben çin yürekten Eylül'ün atından özümün jeke atından çin yürekten rahatsızlık bildirim sizlerge. Sebebi sizlerge bularda sürmüştegen öte olur. Eğer biz sizlerin ordumuzlardan olsak, o günün daha hayalbayız bu arkadaşlar. Sizlerge çeksiz şükürler Allah Teala besolup versin. Allah Teala sabır versin. Sizlerge daha bir çok terenk razı. Şuna şöyle sizlerge daha bir atak işleki. Bedeniz var, kullanımlar. Rahmat. Keter. Falan gider. Слайд dayanılған слайдтар önünde burasılar. Слайд koyup olsa. Ben Temirov Altıbay, Yaştilek ayının turgunu olamam. Kadamjay rayonuna bakaraştım. Ben bana şu jalpı bana özümün neverem ömür begimnin atından, semiyamның atıdan, şu keçeni uyuşturup atkan suyuta karındaşımızga, jana memleketlik administrasiyadan gelen hakimçiliklerge bardıga tereң razıçılığını bildirem. Özümün semiyamның attan. Rahmat. Kem boluşmasın, ömürler uzun, rızkılar palvan bolsun. Daima şu için, el için istep yürüyüşersin. Assalamu alaikum. Bugün keçenin meymanları bardığınızlar hoş gelipsizler. Oşonda öyle mana bugünkü bunday merepiyata ötközgön bu Suyutejevzi, Batır House sizge çoğun rahmat. Daima işleriniz aldığa örkündöp daima işleriniz ilgilikli boluşun kalayız. Kembel Uang, Eceke, Uğurbek Bayke işlerinize daima ilgilik. Berekesin versin. Allah Taalam razı olsun Eceke. Çoğun rahmat Ece sizge. Mayramdık keçen kübölörü bardığınızlar, hoş gelipsizler. Mayramınızlar kutlu bolsun. Ne deyiz? Birinciden uşul iş şaranı uyuşturgan Bazar cemaatın jetekçisi Suyut ayımda çoğun rahmat aytabız. Жолдошуңуз менен бактылуу бала чакаңыз менен, үй бүлөңүз менен тынч болуңуз. Аллахым дайым колдоп жүрсүн. Не деп коет? Жетимди башыны сыласаң сага Куда берет дейт. Энди ушу дартты ham Алла Таала берет экен. Ушунчалык мына наристелерибиз, балдарыбызды şu çay bereyин, сыйлап коеюн деп, ушулардын батасын алам деп аракет кылып калыпсыз. Sizge Kudayım cennetinden cay bergen olsun. Rahmat. Anan şularla birge şu Katar'da şu mekeme işgana jetekçileri şu kelip oturuşat eken şularga da tereң razıçılık bildiremin. Avalar, eceler, akalar, ukalar daim işinizler ilgeri olsun. Dağı bir jolu mayramımızlar menen kutuktayman. Bardığınızlarga çoğun rahmat. Anan dağı bir aytып öpçün derse mınerde mına mıyzamda жазып ötüptür. Den soğluğunun mümkünçülüğü çektelgen adamlar başka jaranlar menen katar ele mamleketlik birlik jana jergilikli öz aldınca başkarуу organlarına şaylanууга jana şaylоого ошондой эле конституциялык мыйзамда каралган тартип
referendumuna katışууга укуктуу. Bunu kebir jetekçiler biliyor olsa болады eкен. Ошондуктан ушуну билиңиздер, дайым ар кандай бийлик иштеринде жумушка ишке орнотушка сиздердин биздин акыбыз бар экен. Ошондой эле мынабу ушул жерде турушат кичине бир суроо сыяктуу берсе, мына биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптарга берилет. Бюджет тараптан мен башынан окуп берейин. Ден соолугу мүмкүнчүлүктөр чектөө адамдардын санаториялык, курорттук, дарылоо, социалдык жактан коргоо органдары тарабынан билдирүү үчүн жашаган жеринен төмөндөгү өлчөмдө камсыз кылынат дейт. Анан ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар санаториялык, курорттук дарылануусуна жолдомолор республикалык бюджеттен каражатынан берилет дейт. Ушундай эмелерди алышка толук укуктуу экенбизде талап кылсак болот экен. Бул нерселер значит бар нерселер экен туугандар. Анан дагы бир кыстырма нерсе окуп аткан болсо, мекеме жетекчилер, мен өзүм дагы как мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары, менин уулум ушул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген уулум. Мен жакында ушундай иш болду, башыман өттү. Мен буну эмнеге айтып атам? Ушул балдарды баягы группага чыгарганда ушу жетекчилер ушу терс карабасаңыздар, ушуларга жардамыңыздарды кылып, тезирээк ушу группага чыгыштарына жардам берсеңиздер. Булардын айласы кетип бүтөт экен да, ары чуркап, бери чуркап. Ошо сиздерден сураныч, ушу балдардын немелерин карап койсоңуздар. Чоң рахмат, дагы жолмайыңыздар.
işi şu sizlerde olgan elelerden tamanın aslında da eleleri iyi görülüyor. Oğlumuzda baganda öğrencilik görülüyor. Tündüzde inanan babamız sorumluluğu görülüyor. Peygamber sizlerden çıkmasa da olsa Peygamber'de görülmegen eleleri sizler var olmazsa. Akalar sizler de amal olmazsa sizleri de unutmayın. Bazılarınızda amallarınızın son Allah'tan sizler. Gelecekte mutlu olsun. Bazılarınızda Mineke hurmatli ko'ruvchilar, bunday sahnalar har doim shunday tuyiteji taraf bilan ko'ngli jarim insonlarni shunday doimo qo'llab turishadi. Ömürleri uzun bo'lsin, jasagan ishlariga Xudoy baraka bersin. Tamamımıza da kalıcılar ortalaşırın bilmesini tamam mı? Dişkalar sizlerden olsa, bunda çoğu sizlerden bile kalıcılar olsa tamamdan sanatlar olur. Safargül, maksat değil. Avvalambor assalomu alaykum. Men Sabirov maktabining so'z pedagogi G'aniyeva Zuhmor bo'laman. Mana bugungi juda ham chiroyli, ko'tarinki ruhda uyushtirilgan bayram dasturi. Bozor administratsiyasiga Ahmad va Suytej aka katta rahmat, rozichiligimizni bildiramiz. Mana shunday bolalarni, murg'ak ko'zlarni siylab yangi yil oldidan bayram dasturini uyushtirganligi uchun maktab jamoamiz nomidan o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan keyingi ishlarga faqat omadlar, zafarlar tilayman. Alloh rozi bo'lsin.